Ikhothe ephakemeko yeMiddelburg eMpumalanga imgwebe idilika jele umsolo weminyaka ema-30 ubudala uMorgan Mashiya ngecala lokubulala intombi yakhe uNkosi Ngiphile eNkambule. Icala lisukela isehlakalweni nesenzeka ebuhle busizwe 2 ebeyaziwa ngeFlaglaagte number 2 kwaNdebele. Lapho uMashiya batsho afika wahathi petrol endlini abe bahlala kiyo nentombi yakhe nomntwana abo womntazinyana wabayithungelela ngomlilo. Ikhothe ibuye yangeza neminye iminyaka emihlanu yokulinga ukubulala umntwana kunye neminye iminyaka emihlanu yokutshisa indlu yakwabo likaNgazimbi ngomnyaka opheleleko. uMashiya ulahlwe lecala ngeveke epheleleko ngemva kokuthi wabe ahlosile nakaza kutika umlilo owatshisa lo muzi ngemva kokunganyisana phakathi kwakhe noNgazimbi uNkosi Ngiphile eNkambule. Ngomhla wesehlakalo umsola wathi angathela ipetrol emzini loyo wangena ngaphakathi naye bazivalela bobathathu. Wathi naka ngaphakathi wawuthungelela ngomlilo. Kwathi nakuchako yena uMashiya wahlaba umkhosi bona bomakhelwana bazokusiza kwabe ngahlanye ukhupha isikhiya ngefestire usilahlela ngaphandle. Wakhona ukufahla emlilweni yena waphuma. Wathi uNgazimbi nomntwana ngemuva. uNgazimbi wagubuzesa umntwana ngengubo waphuma naye. Kwathi yena wayokubhubhela esibhedlela ngemva kwamalanga amathathu. Umndeni usamukela isigwebo. Sebekhulu ngalesinqumo ikhotho esithathileko ngombani umthetho ukhona ukudlala indima yayo futhi kuyisifundo kuMorgan nakwabanye futhi abantu besilisa abazama ukuthi benze icrime efana nalena. Hayi thina ngesigwebo lesi sikhishwe ikhotho namhlanje se right satisfied ngaso sijabulile and then at least iqala seliphelile. Sithanda ukubonga nomphakathi ngokuhamba nathi usekela la eMiddelburg. Ngokunjalo nephiko lezokuthuthiswa komphakathi CNPA ke siyathemba ukuthi lesi sigwebo sizoba yisifundo nakwabanye abantu besilisa abenza ubugebengu ofana nalokho kubantu besifazane. Ingwebo zombulali uyozidosa kanye kanye. Ngingumabhande Thombeni wendabeni ze-SABC.